Menginkosikazi akakwazi ukuthi mengekho uzofaka isikudla sami esontweni. Bekhona abafowethu umsebenzi wabo kanje. Hallelujah. Yini umsebenzi wabo? Hallelujah. Kula abantu abanomsebenzi ivangeli lakaZondi. Umsangano lo. Akho lady apostle. Akho umuntu omele abhabhadise egameni likayise. Le ndodana uJesu Kristu moya ingcwele. Akho umuntu okumele abe ulady apostle. Amen. Hallelujah. Vala le ncwadi le uqede le ncwadi bese ungihambele unginike incwadi eJakobe esafika. Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Sibize ngezulu ezulwini. Angibizwanga ngesibonakaliso bathi umuntu uthi ke uJesu mambulele something. Lo nto bephamene eBhayibheli ngiyithatha. Amen. 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 Angiyithathi ngoba ningi abaphuphi bamanga manje nabaprofeti bamanga. Hallelujah. Nina